Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje cishe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. Sonke njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje-ke. Udaba kulese lona-ke namhlanje lapha sekuputshuke i-VN-ke laphana-ke evela khona-ke laphana-ke eNanda-ke eMawoti-ke kushubile-ke laphana-ke abafana-ke be-West Gang-ke laphana-ke abazwile bathi bafuna-ke izidumbu-ke eziwu-20-ke laphana-ke njengoba sonke sazi-ke kushone-ke umholi wayo-ke i-West Gang-ke ozofihlwa-ke namhlanje. Kugcwele-ke amaphoyisa-ke eNanda-ke laphana-ke nqwaba-ke amaphoyisa-ke isimo-ke siqashwe ngamehlo okhozi. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke okuningi ukuzwe ngami-ke kuphethe nje ngidlala-ke ividiyo-ke la i-VN uyizwele wena-ke konke-ke lokhu nengicela lapha masizwile-ke le VN comment section fusho uvo lakho ukuthi wena-ke ucabanga kanjani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke besenze kulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke elimnyama-ke leli ngizowazi ukuthi uyibeke ithubeni lokuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha ngizozifaka kulona-ke ikhasi-ke leli-ke nayo-ke le video-ke le awuyithokozele. Bengabe uvanzi noMeli no-Andisi labafana be-West ade bela erank befike ngebhakede bezokhokhisa odrayiva ngenkani imali yesoso nebashonele post yabo, and bayasho ukuthi namhlanje uzoshuba nje wazoba umlindelo wakhe namhlanje nakusasa. So batshene bengalokho beba-uvanzi indaba zokuya kwentombela nobani bazoyibona next week ngoba abafana bazwile bebese renki bathatha yonke imali kodrayiva bonke association. Kuthiwa ungafuni ukhokha uzoyibona ufana noma usendela umqondo manje. So leaders angibingelele. Hey, labafana shuthi yampela bayahlupha ngempela-ke manje. Bangene number 8 esikoleni ekusasa lentsha lapha kasiya ematendeni ngaseklinikhi bangenile. Vele-ke phela ngithi abaningi babo kulabafana laba bama-West bephuma kusona isikole nomnqobo wayefunda khona kulesa sikole. Bangenile-ke bakhomba othisha-ke nami ngizwa manje ngoba ngikho ekhaya, ngizwa ngosisi wami umfana kabhuti wami ufunda khona babuyisiwe. Kuthiwa nje bakhonjwe ngebhamu othisha bonke, kwangena class to class, door to door, principal bamvalele office, bathatha yonke into kothisha, yonke into. Hhayi sebeqalile-ke labafana-ke. Bafethu yezinso sesiqedile lapha kaMkhize fethu yabo, sesishayile kaMkhize sashana lapha enumber 8 yabo. So abanye abafethu anitshene nomshibe mfethu nishone phansi niyovala eMawoti mfethu, fanele sifakazele usiphana-ke manje yabo kule ndawo ekuthiwa isemabhampini. Ufuna ukuthi sinqume 4 noma sinqume 5? Ngiyacela bafethu, ngayazi i-West Azokwanzima weJesu uNkulunkulu wami, hey siyabonga ukusixwayisa. Azokwanzima uNkulunkulu wami, Jehova Nkosi uzusikhumbule. Yo